की khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau ka kanhon ki pulit anti narcotic task force jongka East Khasi Hills district ki belayo jingtem ka babnya nakatnat sentiat haka arp santrik unai luar arja pusau da ka jing trelang ba ki pulit jongka lum dingjri police station bat ka Jhalu Para outpost haka jing kanra haka snong Jhalu Para kilayo kem ya ka wek snar khai drugs ka bala tep kerteng kum ka Aisha Khatun bala jukhat sen kum ka Pahari ka bala san post nam karta ka basyang basa halowa Paltan Bazar Shillong kat kum kurwa bala pha do Lieutenant of Police jongka East Khasi Hills uba S nong tenger la pentip baha ka jing kanra ki pulit kilayo ban kurup nyau pulai tli tendong bala thap yo powder bala suba bo de drugs uba khya khandai pon nyau pu ar gram south li ki mobile phone bat ka pisa ka bakon ar phnyo hajar south pa shpotangka ki pulit kila register ka criminal case halum dingjri police station hapok section rpab/r phnyo a jongka NDPS Act bat ka jing toket menta ka nga chkhman kani ka jing khanra basaiso jing pulit jong jela meghalaya ka long bani khunthma persha ya ka jing yo rong jong drug sapo kani ka jela menen ngi hedin ngi layo ka kupar ka bapaka ba kadon koi ka bril ka katengka Aisha Khatun alias Pahari di ngi liya jutut ba kani ka bril kadon for snow jaka sa jangi ba kadon roki ni ka drugs heroin no dan hadin bangi layo ka jutut ka bapaka maka kadon kani ka heroin ban maka don ye ngila penong ka jingkan ramin ka ANDF tim jangi alor kejing celang bat Jhalu Para outpost bat kedai ka lum dingjri police stations dia hadin ka jingkra nilai yok ya ka bat kini ka Aisha Khatun ladan kuma sampusnan kini ka syang kasa po luar Paltan Bazar Shillong dan nak jaka bu jaka yo ni ka heroin kumba an kendai point new grams but niyo softly ki mobile phones but niyo ka pisa naka niyo umba art punyo jar south pa shpo de halor kini ka jinyo dingi la pengat ika ka case NDPS case ya ka baka case la da periksa rapo lum dingjri positions kumban penkenal ba kani ka brio kala syakam tengensha house name arjar khatsan ladan kawi ka case persyaika but kumjuru how arjar kan yo la resal pen kawi case ka but kumjuru senam meladat how arjar apply la campaign ka kiju ki case la fraud support kala yo bail but mentaru hadin kala yo bail kala trading le kiju kam but min nila yo padika but case kala da bersalika kini risala kini ki court ki NDPS case ho ingin sa proposal ya kan pa alor kini ka NDPS act kumbalong ta kini ngot kini de wen ki brio balong bala don southly ki case dikwi pat kim dabun kidon number R dan iwei mrai naki barkai binyala yoban mot kani ka Aisha Khatun de ka brio bala don southly ki case ana se maka de ba ni kongdu bala dan southly ki case keju ka katang ka case kadang under investigation ban yit ban yo lese kadon ka chingide ba ki pat ki brio ho lese kamde marba kadon ki palo chuka da marwi dam kama ai ban wara ki drugs na po na ki pat ki state lese kidan ki palo chuka but ka case dang under investigation tingin se yo menopat ki berang involved dan dan di pat ki bayar apika yo show kejing kamera niki drugs kampran po Shillong City lembar kejing rap ki public kejing rap ki paiba ki Shillong ki tau jam ka Shillong City ki BDP pat ki sunjuk ki ma Shillong ki sama Shillong jam ka Shillong City kumbangi la patai sini boni ki drugs ki urana po thai Myanmar Myanmar le se Emla na Myanmar la pois po Manipur la pois po kumta ke Rumsha Assam pois po Meghalaya ka ruthi wen ki ruthi na te na po
baru na po thain klirian rung spo Shillong lada kalai na kliriat Melayu mengi Shillong lada iyo na po kliriat mut nginam yo nang ni di kumjuru koi pat karut pada na po gauti spo Shillong lada na po riboy police ki yo parmati mut ni ladu nang ni pat lada kalai na po riboy mut la yo mengi Shillong ini ki abli ki rut ki pas oh kadai makala don satu ki case di kiwi Pajudani ba dese asper kuat jeni Kennedy ka Aisyah Khatun wen ka use ba kadon Salt Lake case